啊，该是这个。我们复习，我们翻开这个第3页，这个主要是要让大家看一下这个脊椎的它的弧度，就是它的弯曲的弧度。그래서 우선은 슈터 수모들 같이 달았어. 아니 네가 이제 나무나 소리 미세죠. 그런 게 이제 다 미세지. SCP 어디 따라 따야 돼요. 那这个弧度主要就是这弧度的正确，主要它会对于这个脊椎这一条弧度的这个脊髓的这个孔啊，就是这个管道啊，它比较通畅，然后神经也比较不会受影响。 그래서 네 따다 된도모도 따야 돼. 가르쳤다고 그러나 네 나온 거 저거 원사당 상황 그래서 이군로도 이군 상황에 원사 되산다고 네 무슨 김반나를 출력 주려서 어떻게 잡았다 그래요. 因为我们摸到的只是这个后面的棘突啊，这后面的棘突，所以这个棘突的里面就是这个管道，所以就是如果这个脊椎的排列啊，我摸脊椎排列不太顺畅，或是有的高，有的凹陷下去的话，这个都会影响到这个里面的这些神经的顺畅性。 그래서 맞추기 라판용 저에 걸리려는데 스름도 말아 스르디 스르기 절 되는 것을 가르치는 나기 이군데 나는 요리라서 어떤 나는 맞추기 주마가지 자다 아니 추나 상관은 문제가 요리라서 那我们之前有提过，就是在于这个几个位置，它是很容易就是压迫，或是就是它的角度会容易改变的。 그래서 맞추기 기색이 나나요 맞추기 네 아니 숨수요 네네네 라상 맞추기 네 추추에 네 루추추 되라고기 네 같이 주라. 所以第一个就是我们颈椎跟头颅骨，就是枕骨的交接，这第一椎、第二椎这个位置。 그래서 담대 갈라서는 맞추기 뭐가지 무리다 아니 진식이 담았다 니번이까지 투상들어가다. 那第二个位置就是在颈椎跟胸椎交接，就是C7跟 T1，C6、C7、T1、T2这个位置。그래서 아니 니바다 갈라서는 맞추기 진식 진마까지 세봤다 아니 맞추기 기색까지 투상지어라 맞추기 세봤 담았지 아니 강나 진식까지 세봤 듬바다지 어디가나. 然后上面的话，它对于神经控制，我们就是下来，就是我们脑部神经从这个颈椎这样下来嘛。如果上面紧绷的话，它对神经的控制会影响比较大。 그래서 아니 나수기 원사 레번 밀레주 원사 사마간 다무 주사 그런 강메디 계속 강데 테스 다무차 되나 아니 나수기 소포단 상물 뉴슈레 테스 마음 용거래라. 然后在颈椎跟胸椎这个部分，如果角度不对，它会影响到我们的心脏跟呼吸，所以它对于气血的循环，我们身体气血的循环会有比较大的影响。 그래서 아니 니바까지 원래기 투상대까지 계속 내 로어 당들어 좋아했나 가르쳐 용 걸로 하시는 거 저기 차 구주로다 아니 저기 걸어오래 우 당에로다 아니 니당 로어 상을 뜻이 라마 용거래라. 所以有时候你看 patient 的话，你可以判断，例如说他的，好像他很容易睡觉啊，想要睡觉或者精神不好啊，或者是怎么样，那可能跟他的气血循环有关系。 제가 내 저런 게 계속 내바지를 따는 내바디에 소부주로 제니 거야 니나 따고시kal로 소부주 제니 니 구두주로 다 소부로 슈메주로 얻으려 해서 그런 게 소부기 나기 구주 상마야 보여 제니라. 那如果这人，例如说他可能睡不着啊，或是常有头部的问题啊，不舒服啊，或是有时候就是他的身体的功能好像不太强壮的话，可能跟上面这个有关系。 근데 계세야 뭐지 아니 이 거야 갈래 거제 뭔가 니 먹고 나오다 들어 이제 아니 되게 소부양 주로 이제 들어 요나 마셔가 서 강까지디 내대 이제 주 다래요.
所以一个培训来的话，我们了解他的状况，然后检查假设检查这2个地方，我们大概可以去抓出这2个地方对他的影响可能有多大，就是比例不太一样。就像那个年报的大姐讲的对，你年报的对呢，那咱年到的那有按照他，你这个要能刚当5年个这个6个节，你可能给个数据用不着用过这个。然后，所以这个都是在颈椎的最上面跟颈椎的最下面。就是你还有了是那个这个颈毛颈椎个些大学的呢，他们应该不得用过这个。那颈椎因为它不像胸椎有肋骨，它跟腰椎一样，它是可以旋转的，所以大部分我们在做检查的时候，我们会透过让颈椎旋转来感觉这个椎体的稳定性。就像那个这个颈椎的那个这个也是了这么的推面的，那可能了这个我就讲有的，就像那这个可能我就讲呢，可能我念他的念都没得打过来了。尤其是侧面，有时候我们不是只是摸后面，我们有时候也会摸侧面。我摸侧面的时候，然后让它做旋转，然后甚至做侧弯，这2个动作。那个这个刚了水路几乎没把这水和这个讲到我这样这个大家有人，就是对了，那我对了现在呢，可能忽然解决过来了，阳明的忽然解决，阳明的也有能够去解决对了现在这个了。所以在做这些动作的时候，你检查它的时候，你的手贴在它的颈椎的侧面这个地方，所以它活动的时候，如果它的肌肉活动不协调的话，它旁边就会有凸出来的肌肉，或是骨头会凸出来，你就会触诊到，这个时候你就会可以判断这个椎体的可能是它有偏向右侧还是左侧，或是它怎么样，就是你可以从侧面比较容易检查得到。就像你我这个大些记得可能就是哪个的水的了我这个你们水的下，那可能过来解决了，其实你过来解决可能给下水道上嘛打热苗呢，你在炖酒了的，你如果炖酒了的，这了用过的，这了用的是这个可开接头了，那你如果的你打电不多个炖头过的。用完好涂过来了。那如果胸椎还有肋骨，我们侧面根本摸不到，对吧？你不像那个这个你这个这个什么水牛头没了。然后腰椎的话，虽然它没有肋骨，但是它肌肉很厚，所以你要去摸这侧面，你没有办法很靠近侧面的横突，你只能摸到侧面的肌肉，所以也很难从侧面检查它骨头的错位。就像给治疗员那样，基本上了什么做治疗的没有人那样，治疗没有人那样，我那个这个下针头部有的，下针盲目有的那个这个水了这个牛呢，讲到这牛头部了，牛头部有没得了，毛球嘛做下针都是牛头没得了。所以有时候你检查可以让病人做颈部的左右旋转，然后还是侧面，然后看他两边的角度有没有不一样，或是前后。就是什么这个大家记得可能就是呢，不用交钱，也用钱的，我就讲这个的，就是大家呢，可能你打电动没得打过来了。就是一个病人，如果例如说他有腰酸的问题，或是肩膀的问题啊，其实虽然他没有讲颈椎的问题，但是一般我们还是会去检查他的颈椎。为什么？因为它会影响到神经的控制，还有在胸椎这个地方，它会影响到气血的循环，这个都是有关系的。就像是你把这个是对个那才就着基本那才就着的了了呢，这个他们搞大概了是那个这个他们人事上面大概了。但都是他的人事的，只要没就着就那开始呢，可能给他们往上就是就店里这个只要用过来了。那因为颈椎它的活动度可以很多不同的角度，这些都是你可以检查的。但是你在弯它的颈椎的时候，或不管是旋转或是后仰或是侧弯，这SYG 这3个角度，有时候我们摸侧面，另外一个部分就是去检查它侧面的肌肉。有时候你会发现肌肉它会
很紧，然后往前凸，就是角度不是很松。那这个部分也代表，就是说有时候你骨头没有办法感觉，但是你可以从肌肉里面做判断。 제가 내가 저 다시 이제 내 그런 게 지금 무슨 게 진짜 지모데 그런 몸에 대해서 이래라 초가서 갈라 그래 되었다 제 지금 무슨 들을 때네 무슨 게 그런 게 갈루셔다 세고래라 지금 뭐 다무 네 수도 네 계시 루고 나서하고 먹어야 돼요 무슨 게 셔팅도 들으면 되려다니 셔팅 디스타다 되면 무슨 게 나나요 루고나 진짜 그런 따다 되면 되려다 하고 두고 되라 那尤其像我们从颈部侧面来触诊来看的话，如果它很紧的时候，它会影响到这个侧面的气血循环。那我们都知道，我们的动脉是从侧面前侧靠近侧面这边，颈动脉是从这里下来，所以这个部分如果很紧的话，你可以两边做比较，它上来到头部这个管道不通畅，它也会代表说头部的 循环不好，所以有的人他偏头痛，跟他颈椎的侧面这个是有关的。제가 맞추기 아니 뭐까지 맞추기 뭐 초지집을 나고에 되려고 레벨 나가서 티 가든 라요라서 맞추기 진짜 지마까지 된 라요 같이라는 지마나가 맞추기 가려 연구에라는 칼로벨라는 맞추 파자도 디자인에 차자니가 연구래라 이 레벨 주려고 그래서 내 셔팅 내 줄을 셔팅에 담으셔이나 내 셔팅에 담으셔이나 되기 전에 맞추기 出现的技能，完了差当到单列不多技能，你可能了我出现难的那种用过的了。那颈椎因为它的肌肉其实都不是很大条，就是说，你触诊它如果有问题，你稍微按它、按压它，然后再做动作旋转，其实基本上都可以，好像按摩一样放松它。其实颈椎的按摩是很容易的。现在呢뭐저기 지마 출로까지 셔팅 참아야 되로 차우 팀 그로 슈슈모도 차우 게리 지자 마무 유지전에 마무 슈슈 중요해 아니 저기 마사지 주로 시네 그러나 운이지 주로 시네 지역에는 그러나 수술도 두고 되라 但是主要就是你要活动它的时候去找问题，这个就是要多练习，因为它不是很单独，就是我弯来弯去。 左右转弯，或是侧弯，或是这个前后这样动就可以。你要看你手触诊在哪里，去感觉它的变化。知道那个这个近期大家觉得是这个哪怕的下里因为这个呢，可能是大人的可能给可能的那个感觉这么多的大家的。当然就是像我们肩膀的肌肉啊，肩膀还是手背的肌肉啊。 有很多都是从颈椎神经控制的。这种저기 부모 쪽에 셔팅라고다 안에 참만 맞춰가 저기 가는 레벨에서는 기준에 따져 제거돼요. 所以一个人如果他的肩膀啊、手臂很紧啊，你在按摩它很不容易放松，你也可以考虑先从颈椎去研究，把颈椎弄松以后，再来看手臂的肌肉。 这个时候可能手臂肌肉会比较放松，比较容易治疗。这种是对男人当然不嘛个这个摸着搞了嘞，男人常摸着其实嘞人生的你摸个这的，热说呢，你什么的的是热嘞，这样用不了了。所以等一下我们会做一个案例给大家看。这种大家第时间呢，所以搞了嘞，你具体些什么定义了？好，可以停。